U hrvatskom Lidlu pronađen kokain u paketima banana. Prije izvjesnog vremena u marketu Lidl u hrvatskom lučkom gradu Ploče pronađeno je 18 kg kokaina u paketima banana. Kako je prenijela Slobodna Dalmacija, drogu je pronašla prodavačica kada je vadeći banane iz paketa pronašla kokain. Bio je to jedan od 9 pristiglih paketa banana u trgovini Lidl i u njemu je bilo 16 pakovanja sa ukupno 18 kg kokaina. Pošiljka je stigla iz Zagreba iz Lidlovog distribucionog skladišta. O pronalasku kokaina oglasili su se tada iz Lidla u Zagrebu. Odgovarajući na postavljena pitanja, samo su šturo potvrdili da je policija pronašla nedopuštene opijate među kutijama banana u našoj trgovini u Pločama. Budući da se radi o kriminalnoj radnji, predlažemo da se obratite policiji. Nijesu bili rječitiji ni u PU Dubrovačko-neretvanskoj, gdje su također kratko potvrdili da je riječ o zapljeni te da je kokain izuzet i da se istraga nastavlja. Međutim, za razliku od ranijih zapljena kokaina, kada je policija u saradnji s DEA-om pratila pošiljke banana, kokain u Lidlu sasvim je slučajno pronađen. Trgovina Lidla je tako postala kolateralna žrtva na kokainskom putu, jednako kako je to proljetos bilo i poduzeće Frigo Bonsai iz Opuzena, u čijem skladištu je bio frigo kontejner s bananama, a u oplati je bio skriven kokain. Hrvatski mediji tom su prilikom podsjetili da je već duže luka Ploče ulazna vrata narkodilerima za uvoz kokaina iz Južne Amerike, uglavnom u pošiljkama banana. Zanimljivo je da je u luci Ploče sredinom aprila prošle godine zaplijenjena rekordna količina oko 500 kg kokina, no nikoga nije preuzeo, pa tako tada nije bilo hapšenja. Stanovnici Ploča s kojima smo razgovarali o zapljeni kokaina u Lidlu samo odmahuju rukama. Nisu sretni što se njihov grad našao na karti kao nezaobilazno odredište kokainske mafije. Ploče su tako ni krive ni dužne postale grad slučaj, premda u policiji nisu zabrinuti jer sve europske luke bilježe porast krijumčarenja kokaina. Kao primjer navode luku Rotterdam, gdje je uz svu moguću tehničku podršku i analize ove godine prokrijumčareno čak 28 tona kokaina. U Ploče bi tako moglo stići još kokainskih pošiljki. Za još informativnog sadržaja iz sveta i regiona zapratite naš informativni portal Slon.